kitumi kinene cha kuform Free Kenya Movement ni kuona kwithitwe kwi mwana gap thini wa utongoi wa Africa, mwana ula uteku kunenga chance amuika, kunenga chance aka, kunenga chance andwala mena maulemavu na chance dia seunity thito tichona onabe upungufu ndino parliament ya Kenya palabe thito payendekethwa a third gender rule ya representation na bado ndia isa kuachivika. So maundwasu ni mwa tende na kwika, lakini kila kinene munoni kukitia haki sia mwene ndi ti haki peke yake ila si katibani, pia kwina haki ngina ila sia kwethiwa ta basic human rights liu neno niela kunethiwe kwina finance bill nitinethiwe tila ine ni wambe tiki coordinate na kwasia nitalea na kutumia katiba article 37 itutongoesya nikanati andamane na kwasia maondo ati hivi kata tikumenda kwa tenda kutabia Kenya na NND kana teima vurugu tiende na kuombania nziawa boyi kwita Gen Z na millennials mose ibila sia utongo hii nikana maondo alama tane kwa na tumia latikete kulea kana oibetila tekulea malike bombene makameke nikwithiwa mapi kapo peke nduki makwata makabenduka moka ku campaign mena seranzio kwa muika, moka ku campaign mena seranzio kwa ibeti, moka ku campaign menda maondo masio kuna kwa tumia na biashara ukethia kila mundu no kuona cheni thini we binda ye ya campaign, lakini campaign ya thela maikeuka na teola na mayambi ya kuthukuma tameo serve master we bandu titamwene na itu nitene maende na kuserve president ula wende na kukontroliwa ni IMF na World Bank na maundwasu ni mote kulea tienda kuete silikali na policies si kusupport kuyana kwa Afrika na ti kuyana kwa mabeberu wala matu colonize ite. Wow. Yeah. Okay. Na yundi ukulia Kenya, Free Kenya Movement, ye silikali ni na nundu watu ya mwenda president silikali kwa muuliana na sio kana yimdini wa opposition kana muunga milite ba. Free Kenya Movement ni kuitikilana na mundu yeyote ukwasia Ruto must go. Kiuni choke ndo chambe. Okay. Free Kenya Movement pili ni kwithiwa ikiba dhula kuma kulaku upinzani yambe kukitia mwana wa hamuika ti kwenda kulikabalabe Kalonzo straight tenda ulikabalabe Kalonzo atutabiti hiyo ticket cia MP cia Wiper Ukamba Tamasaku county menana enenga hamuika meanata atutabie mbunge ya Masaku yena MCS 40 enenga hamuika tickets meanata na mahali yani tiku thikunga ma independent na titabia mwene ndika na taunga mate independent nundu ithete ina mbeza cia kuwa ticket nundu ithete ina mbeza cia kusemba ni bana bahati ngangana lakini tina numbers ila si kwendeka kupetu kethia mondo kwa huko kuwe Free Kenya Movement ndi katikati wa opposition na ndi silikali. Free Kenya Movement ni mwe katika groups ila sikase obya silikali wa Kenya na this is kichongo enda Kenya mama nekana tithi kubika 2027 ni muonete forums mbingi Free Kenya Movement ikishare na United Opposition na tishia otende na kutuma ndo na kuyangewa na kumata byakana unoya ni watu betesi evindena ila wowo yesi ana fulani unoya ila tunaandamana ni wona asia kwani mnangoja serikali kuja iwachekesha itawapiga risasi kwa hiyo nitiende na kumatabia na kutabia mheshimiwa Kalonzo tawe muendekethia wa flag bearer ya United Opposition pe maundumana kwa ile tene kutwithukisi na advisors make ma years ni mambe unenga gap muika utabie musumbi kila mekwenda ni kwithiwa abinana kubetukania masabu tikaze kufa dereva kufa makanga na kwa kube inyo muyondo na opposition lakini muindi ni opposition lakini ne muithia na kundu mukayonge wa nitithia na kundu kwingi nundu ona ilati mathiko ni mboni ma mheshimiwa Konzolo Munyao nitikomani twakethania ilati maundoni yangi nililikana ona last year ila Bob Jagi wa abducti itwe nitwethiwe na Mboya pamwe na mheshimiwa Kalonzo na twayangewa so twithi twetiende na kumantha onana lakini bado tichokitia nafasi ya amuika ndini wa utongo bado muno United Opposition ni makete kwenda muno kwamba umanda utongo hii mate kwenda kwamba umanda justice justice ni haki ya
amoika kuma 2023 2024 alama kwite ndi namba ukwatikana haki yesu niyo tikwenda yambe kuiwa mesani titwike tona maundu wangi tayuti na difference ndeni wa United Opposition party leader wa Wiper Patriotic Front niwe chairman wa NADCO report ithi tiasia tikwenda NADCO report tiasia ethiwabe mabadiliko makatiba mevo tina our own referendum ila tikwenda kuwete ni kana ika compare na NADCO report ya kwa enendi actually on Wednesday matukwe 10 mwayo wa December yote that launch kukusanya sai milioni umwe ni kana na ito aya makiete na ito tiete wakileta tunaleta yeah kwa unyome na katiba Kenya mutata reforms situ ila reforms mu kwenda si kwendwa tiko tendeke dheti si kiwe baya na bado nondu titumete article 256 ya katiba ila ya iti kanani kutona kwitha popular initiative yumete kula kuyenendi na niche tikwenda million 6 million umwe tikwate kuma kuyenendi time andwa million umwe nemekwasia tax ndini wa mauta ala ni petroleum diesel na gas nibe tangwe tax ndini wa siendo ila itumika amu ta pampers ta sanitary towels nibe tangwe kila kingi ni basic commodities ta education is a basic need ya ile kwitha yi freely provided by the government kwa siana na amu kama Kenya ila ni health ya ile kwitha yi freely given nondo a Kenya ni mataxi to makatio mavi napyo mbesa ila mu Kenya umasia omontheo aile kwithiwa amuka kwa chaka hospitali akaitwa akekwa onatemo wake kwa check up na akasioka kwake mbesa ila mu Kenya otila misalani yake takoti aile kwitha amuka kwacha akathitwa mwana skulu atekwitwa ona silingi uya wake no kuwa tu uniform na ku skulu akaikwithia mabuku kwithia alimu na kwithia kila chonde kikwendeka kwa ni tisi undu unutoneka nundu mheshimiwa Kalonzo ila wa vice president wa Kibaki apishwa December 2002 na January 2003 tether na free education ila nyemwene ni beneficiary wayo so maundu ane matoneka kila kingi ni kubetanga ungi tabetanga ungi na tete andwala mena tabia sia kwenda mwene ndi muno tenda patriotic leaders andu mende tendio ukethia we onotwaite academio kakuwe muyanie onotwaite ka probox kakuwe MP we muyanie ti kuya withi na ndeke nozi onoka ka nomba milioni umwe ukoma kitanda kiba kimwe onoka ka uketha na ngali miongo 3 kila moze na withi kila ndatika wa ile kalilongali iba oimwe so tienda uthi o udistribute we kuma kwa andu ati no ni tewa ai Kenya yonde na athui yana na 25 nimoma kweto uthui ula wina andu million 45 andu million 45 ninja na andu yana na 25 ni mocha ni mohathi so tienda uthi o ume andu ni yana 25 usiokeba nundu nuno ni chumwa kithelu ni muna invited spokesperson witu abama saku wita wa Peter Moli nuna isekana niti kwenda kubena ala onde moiye mali ya Kenya itungiwe a Kenya ni kwithiwa ona kweka ti ongeyesu Kenya ndethiwa na thie kana na deni omonde so free Kenya movement ienda kila kindu ki free ona kuthi Uganda withie ni free ni tiumia maembe maitu bahati katwa Uganda ni kumia mayumo ba umakaete ba freely na timi na udictator na akisia mwene ndi ikieshimika so maundu asu nimo amwe alamethi tu makibithia mundu wa moiko kethia ndokila ndabi bandu mesani tona kwithiwa ikinene wa siasa na ketha in that decision making table so muika note umanthi yenzia na ni mwisi kana sindu imwe sinenga nawe ikitaha kukitiwa nundu ono monthi ndi ase ningwite kibila cha senator ni kwina andu ala mebangite meite kibila ndu mebangite paikunengwa na baitei nongi na tiyumbanie tukitie na 2027 ya minawika tike kalandi tasie tikwatie ke ne taisie what is the way forward nundu ti young and time is on our side yeah okay nene kulo niki muko na bena wailu kana bena laisi kutabania kana kunenga mawendekethio menu ngalikoni ya ulei indi tisilikali nusi ila time ndiye maandamano ma June
kuma early June ngina moke kwitha climax June 25th taasisi ya petanga finance bill isu Okay. taasisi ya Ruto must go taasisi ya petanga tuchao finance bill na taasisi utona ona ma-MP maitu alama alainete na upande wa Ruto maiko twethukisi ko kila tisi kana eti silikali ya kwethukisi andu nene silikali itaonenga mwana wanena no ku abductiwa wanena no kuathwa wanena no kwikiwa makoani utesini machao ukewa wi terrorist so pai muthe no mwetike kalanthi na andwala mowa Rex Masayo wituba paisio no mwetike kalanthi namo maima mathayo chasu moke manene namo paisio no mwetikane na alama woye Denzel Omondi ethiwe kitwe baya kware thika paisio no mwetikane na mundu kunga makasia nde ku regret kwasia shoot to kill nuna neni huyu ayo jiwa ndini wa Al Jazeera asia he doesn't regret kwasia shoot to kill paisio no mwetike kalanthi na andu mamuthemba tosu ni kwithiwa alama okiti ya wiyathibwa Kenya mokiti ya anthi withie nthi kila mundu wina freedom of movement speech and expression lakini yi maundu asu alama okiti ya na Raila na Orengo na nikanatithe na multi-party democracy tithe na multi-party system thini wa vinda ya 92 nikwatia maundu alama okitiwe na tamini ya na umakwate vinda yeu yuni moti kuona maende na kwenda kubinyiwa withie ni tatungwa ingeti na nikwatia a Kenya na muika wo kamba ni wene kana siendo ila siende Kenya nisio siende Uganda nisio siende Tanzania na nisio sie within this ya Africa ila siena madictator. Okay, Felix nongo kulia kwa suppose ko imagine you ketha kuina opposition isu kumutethesia kana kuthi kunena na mo within mweka some reforms kana mawaluku amwe ma constitution ayathia Kenya kana kwitha ni mwe express ta Kenya free Kenya movement you ketha pa ina olei na no silikali yeyoka niwe no mwiyungamie uketha ni mwa kana ni mwa kelio tongo ita movement idhe tayari kuegemea ngalikoni ya ulei idhe tayari ti opposition full no ilati kunenga ya nundu na atumia ndaya we have to consult them nundu na atumia ti nanzika na monondo ti isi at the end of the day meisa kwikata nicho tetelete ndateka amuthia matoni who is their flag bearer nicho ukona ona ikwi by election ndu naona muika mwingi ukuna kura ndu naona tia muika wikwenda ukuna kura adui ndanai balloting siwala methia maende tokuna kula unundu adui ni wote endete ukitanake tukoka bakaro teine na umbea ikweli muika niwe sio kuna kura muika wenda kuna kura ile kuete a regime change in this country muika wenda kuna kura ile kutuma kisomo kitha kichamana muika wenda kuna kura ile kwitha i make sure kana shai ni abe tango ana taete wa health skip ikuthukuma kwa mwaitu na nyamaitu alama ende na kuumia muika wenda wila wimo kuna kura uisioka school wikathie kuingewa ya helbu kuingewa ya chao kisomo ni cha twikithiwe automatically mana nundu nitisi Kenya yina mbesa mbingi muika wenda kuna kura ila uthio manakana wenda uthio katute fagia wote mbunge ya yete andu alame utuma pekwa utwika na babe tukithiwa bills ila si for people not for the president ko tikwasia timake nenda kuya muika we are the leaders of today nundu already Raila Devo no loko nena identity ungamete tenene paikwasia ve vacuum ya leadership umundi ona bama saku baketha bena thina wona muika woke loko ngamata governor ukongamata MP ni kwithiwa nitiyumba nitete tiyiwa mwe atongo imaoni na woke lo yiwa ambakwetela we munini kulela te uthio kuna ya muika ti ya kwasia tenda ubindwa otekio aje ni ya kupindwa maisha maitu tiku kunia nondu unatwepo tiku kunia nondu ina ni wisika lonzo ko tenda kutuma warning kwete nikana tetelete tone the lineups ila sie kunenga nukuma okamba kuma Kikuyu kuma Uzaluoni kuma Mombasa as the national coordinator tina team Kambambe nondu tinethiwe ta confuse one abductions tinendete ona bamumbone ti na candidate tienda kwa cia uni we candidate wenu no we witu tithimane chao
ni kwithiwa nongi natambiye kwiyumilia kwetani na muika muima na politics cia umunthi cisumbikitwe ni ala atumia meyo mesi violence and money au measu ethiwa ni momanai students cia moi ethiwa ni momanai students cia alama na tuwa na mana bine ya demokrasia iyo umunthi tima trust ata na katiba ile ya vitu kithiwe 2010 na nimo mamelea so amuika te yo kila ti 2027 ti the tisim maundu neli kukuna kura na kumesovea kura situ sikathelela hapa polling station kwa watu ya by elections and mamwe kama ine kuna kura nesa metele kibila kiya kidede kwa kubini tume niwe na kuya adui ndanaiba okay ndanaibo tina mundu ti ubwana nake baba yeye competition nicho uko na teono mayoke la makasi uliona sijui wa mudhende sijui nini ni kwa 2027 kula ikako na italwa ukethia jenzi ile ikunete kula baisa kuka ya mutumia kana ya kibeti ni kula yana jenzi mutumia nondo ku adui na adui usu ni wotumete muika mwingi wanangikia banda awani adui usu ni wotumete muika mwingi utumwa Saudia Felix so tutavia adui yo ni wiko nondo fui bote adui ni Ruto na tinena atitokea ni serikali ya UDA mundu yeyote windini wa serikali ya UDA ni adui wa Kenya ni kwithiwa paibinda ona yibatika lati twikithitwe ngombo cia kwiba makoani umunthi wa economy ya Kenya ndini wa silingi yana yila yina serikali silingi 82 sienda kwiba makoani tati alwe silingi na nene yo kwiba mwalimu na nene yo kwiba daktari na nene yo kuisa kwiba civil na no yo kuisa kuolelwa counties part ya devolution so adui utienda umubetanga boni kanati mina nena tambe kweyumya ukomboni wa makoani nundu alimu daktari onde methitwe makia umunthi ube alimu ma JSS mataiso confirm umunthi ube mwalimu kwigwa 10,000 na be mundu ukwikala nthi allowance ya muthenya umwe 10,000 chao ti Kenya mwe kweli nienda kutabia alimu nundu nini noni ebinda ingi manetiwe baya State House na nienda kunatabia nurses na all professionals tuungane nongo ikala nditembea ndimando kula kwesiute nevithania ndikese kwigata ni kwithiwa ndino ya itu ni mesi kindu gitawa divide and rule no kwita alimu baya akamanenyo one aketa machief akamanenyo one aketa ume maboda boda akamanenyo but te kala te tumewanai na family situ sikiumea na siana situ ikiumea ngine ya ebinda ilatika amuka na te amuche mawazo maitu movement isu ya Free Kenya ebinda de Bob Jag na oyo abductiwe na matwa wakuya nienda kuikia kana andu wanange mendeni wa movement isu matito ku Kenya maiyo matona kuendeso chama ni kwa tene monie ninye naita in the rank ya leadership I was next of kin na nimonie na kwa ate ngina tao ninongamie mwana nusu na taete a Kenya onde pamwe nginye ya musumbe former 4th president wa Kenya Kenyatta alikila na atutethesia na jagi na oyo malekwa imaanisha hata kana ithieniti toetie that was sign of leadership nondu ni taetie lawyers pamwe na mana kuandika petition na thimbunge na petition CS wa foreign affairs Mudavadi etwe mbunge atabanie ni chao kila Kenya kwika kusubia siana siayo ila sienza wa Kenya ni kwithiwa kweka Free Kenya movement ioperate ya kinyume na miao titha taa kwati wetene na tithiwa ona titaa itikilwa teregister kwa ni matuisi kuma tene na nimesi kila mekwenda kusima ni chao. Okay. No yuno ndo ni ise wandu we mundu wa muika na kikundi kiu kionda ainge muika matona ku involve wa ata kana the youth itona ku involve wa ata ndeni wa national decision making national decision making si the one they know siasa sioka ningwenda ukulia muika pia to get involved ndeni wa mabiashara tauno ni Safaricom ita shares ti yumbanye ti wa shares bau the leaders in other aspects ya life ya Kenya
tawi in agriculture mwanake wa Wamondu itawa Festus Muthoka na cooperative nene ya farmers na numbite no kubingwa mbonge ukamba uonde kutithi etha ni mwakitwi ukulia yo ndengo yitu titono mi package hata nundu titena mbesa titona na siasa na nzia isu ta investing different mivea tofauti ya kuwete mbesa tikamanda umwe witu tikamsponsor nundu nitikwenda chao mbesa ndini wa ti mbesa sia unengandu ni mbesa ila sia kweki ngali mauta uthiketwi kweki ngali mauta uthikangundo osiendo ila sia kawaida na titethea ni sia muno kwitikila kulika ndini wa organization sia community onethiwa ni ndeli bawe sokoni kwenu ethiwa ni community ni CBO ya kubanda miti likawethi make decision pau nikithiwa titekulika ndini wa ikundi titekulika ndini wa maundu ala maende ndwa ni ndini wa sub county ndini wa county tima na kulandi yelekele ni kwithiwa be policies ila si usegwe sia agriculture ni CBO bau ne CBO na kwisa kweta MP mutabete enda kinana kina kana yite minister ula in charge of cooperatives mutabete enda kinana kina ko minister wa cooperative wetu ikanuo kabandi ethi muika wikalele ibela na ibeti na makabulana nikana decision ila si kwisa kumekiwa with any decision neutral kwa ibeti kwa muika na kwa atumia decision ni kuserve chao and own the collectively muika teke kwitenga ni kwithiwa utongoi wikutwika paikula ya kibetina ya mwana kula ne kula ya talo mwanemwe tumele ne bidane yete take advantage decision ila nene pyo imeke wabaya ndini wa Senate, County Assembly na National Assembly pia te yumilie kwa wingi nene se challenge ila nene ndini wa amuika ni kukwata nomination siama na iti si siama si dhito si like political si kaila political tribal balkanization with the region kanika chama kina ethiwa siama si na mwana witu Free Kenya Movement ni pave it way ya kusubia independent candidates 2022 nita petition ye Chebukati petition E160 endosisi la mawakili petition E160 balata asindi ye Chebukati ayekia miao ya kwenda ku discourage andwala matena siama kwikata kuvai kukuya wenda kwetia kibila cha MP endokola ni sahi ngiliomwe na uinengwa kopi ya ibande ngiliomwe taya sia sahi ni sawa lakini yukibande cha kuna privacy ni onsa chake kibetwe na kukola nya ibande ngiliomwe ni tiku ya laisi kutumbe ya kibande ni silingi 10 kutumbe ya ibande ngiliomwe sio ngilie 10 so with the disadvantage kwa ala independent matena chao so niti kwenda amuika ingi malike na ethiwa nimekwenda kujoin Free Kenya Movement o mitandao na nuku ya website ya Free Kenya Movement no ye register ekulo yengine nuko na kubikia abuka na amuikasu kita kukonwa ndeni wa decision making kubikia abu nikiki kite ba Kenya decision making ya amuikala maende na ukonwa ndeni wa mibea tofauti ministries ona parliament na konyeyu no twase kubikia buyu anduma mwikane makoniwe ndeni wa ku make decisions kana mautwi ndeni wa serikali nenda kusongia yena aye nenda kusongia yena aye nondo kwangelikaniona na by election ile lileka sipul baibeti mwanake tijenzi wa 27 years mwanake usiwa isiacha imake no waitweki so pe siasa ni twiki ni tamusi mesi fulani niyo ya ile totusumbika na o mesi sino yo siana sio sawaikiwa ta PS siana sio no sio koso sikekiwa ta CS no yethia ithie njani tatiwanza na tewate na muika wesilikali na muikosu weka decisions kweanana maundu alo kutagwa na manamu kwa pointi tenda and independent and kiliko cho independent pia kute chama na kute any other force tukumetwe ni kwenda kuthukuma a Kenya peke yake. Asante ndeni wa usakwani munini ulovitie nukona kana amuika kweli ni mabikiye kila kiwango cha inyu kana ndo mamuika mekwenda ndeni wa kunengwa ibila se utongoi
yani asia ti bado tina abikia nundu tabia ilati nacio nthini wa by elections tinzio nukuona onethi wabe andu meokwatwa makitwa goons ni hamuika nukuona ethabe andu mekukua mathi makaete ithoko kundu ni hamuika na siasa cia mina uthela teitiwa teina maku nthingi withi au nengetwe a seasonal job nukwata ya no ngilio munthi o ni ngili tasi within mwai umwe nwakwata ngili 30 kila mundu na ngili ni akesu ngitano ukaya ciana ciaku ata ndo tu awe muika ndo tena family ndo tu awe muika utena andu meukutegemea so to pull back na tiasi ai take automatic at voting machines let's ditithwe nithie tikwenda ati na tethe isi matuthethe isi tulike kiwanza ni kiu tungangane namo na nundu ni tisi weaknesses situ tamuika ti campaign bamwe titetheanisia tondo basi nende kulio nundu o yume tuki watu ya andu mamuika maine kuna kura kwa wingi nundu wa kwithiwa competitor kana mundu lame kwenda kunya kibilani ibinda yake yinae like hii inae sia kunya mundu usu na kini kitondeka ukethia keka andu mamuika no manako ni okura basi positions isu sina andu matema mamuika andu mamuika metho manali kiliwo bonundu andu malikagwa kebilane ni kukuna kura na ketha andu mamuika maikunia enzao wa andu mamuika indi mesa kulikwa ni yao no ndu mona kwasakana andu akume ibilane manali kilio na andu ala akuma na kunie kura keka andu mamuika ni manako ni kura nesa undu batondeka nukuona kana ni tutonda kwithwa twina andu mamuika o yume kalile ibila nikwatia kuma 2022 niyo ya ibinda yambe ya Gen-Z kukuna kula nange mayai osete kula by then millennials tukonete kuma 2017 na 2013 na kila nesi ni kana muika withitwe uina interest muno na isiasa lakini lati isiye kumana kana ethiwani tikwenda kisomo kisiasani ethani tikwenda asia imaitu ala mabindiwe ni mawuta cancer asukali maitwe nesa not involve na siasa ethene tikwenda maloelu maitu ala maendete miundani ala maendete mbusini maseube ni kana agricultural produce ito titwa ndo no not likile siasani yu muika no amukie na walika siasani sisi anesa ndabie ethiwa mwanake wa 23 years Magarini pa Kilifi County Amos Katana nitina mutethe isi na abi ko balona abi kiendeni wa kizumbuze niki pabe kelele mwingi kindu chambe kaine mutabye tikulika siasani 2027 tose ibela sionde aye tilika siasani tambe ku make difference Bobi Wine ni one of the youthful leaders in Africa ailika MP wa Kawempe South 2010 alikila independent na nde sikana suomono hechi chao president with time niti ubingu kaileko ila ukona tetha na ma MCA 10 tethe na MP yana ba masaku tethe na senator mo ba masaku tethe nonge wakuma baringo tethe na tithiti kakoma ne mbunge tiseovia Kenya yina ideas cia kumeka paure bo pia na ukulia ithe okay andu mamwika ni mekwenda ibela lakini mayo kuna kura nicho na kutabia kila kinene kikethi wabayambe tikatombo wambe ni sura ya adui yiba yemesani na nondo tiyo mienda tikoka na timu ila tikwenda kutuma ba paundeni so kila ngi support tiasi ama kuna kura andu mamuika saingi maile tenu ladies don't like each other akama i support yana ona kweka kibila kicha women rep nikitagwa naume wona maku ni amundu ume aya dijalita kuitwa wona maku ni amundu ume niki nundu amuika saingi tiasi ai timandi amundu yana titiwa tena okay now puipo yu andu mamuika mabalukila ayu yupu ne botiketo balukila nundu for example yutimandi omwe witu wia na ithia bingwa miane ngi amawe exactly nundu ona kanani bayendwa pambio tu muomele me maima kaise kwichao amwe mathi masya na muila tethe yebuko tiona taitoli ange moka masya no titike it's possible ko andu ala amuikala imatumetwe mbunge myake esu yana gwitina methitwe makilikabu na ku conform makatwika tamwe maala mebau makolwa kana be andu matiye bayanza alama matumie so nicho tikwendea
ala methi anthini wa mtandao wa X ila ni Twitter nitigende na kwika mwabundi sio mama kumana hii why is a leader elected niki why litakuitwa people's leader niki why litakuitwa people's servant na ti onatienda obendwa yesi twa yeye amheshimiwa utwike ni mtumishi wa watu mheshimiwa ni isitwa yengije ukitajuke alioniania ameonengwa ibela maketo tuona tatingombo sio nonithie tiamuka kwa chatene mwaitu akobe ya mwana muongo akadhikwa bia laini akunekura nikana pengine maisha ma kisomo cha mwana wake mokenesa lakini alame udhibu mayulwa na icho wonao na mauma bote soma umye ibelani angi mekala maisha mathuku nundu ni siumo cia andwala meyumetie kumatwambe meyumetie kumanenga kura nikana mabendo ya maisha mo lakini madhibu ayambe yakoya mbesa sitengeto cia sivitali nisio siwene mundu haiko kwa hoteli mbesa sitengezo cia kwa kalelo lelo ulani utumiwa ila kwa dhuka ambulance no ibite mazima moto no mabite maka yubo cia mwaki nela inye isemba na ituni cia semba no cia kwa metuke lakini mbesa isu teuka teiba kalelo langi na sithi kwigata kweki wa bengi Dubai isi atutethia ata onatika bokoza no kambio maundu ala me kutuma mbesa sieta in circulation lakini ya Kenya na akamba maitu nithie athuku ekanasiu yutimuika generally akuni makula nithie athuku niki nundu tienda muno imbesa na tikwenda muno kuthukuma ula woka ukamuthimana ngalela woka nayo nawe wikite mukalia ndwe nayo wewe uma mundani wiona ndaka ya kutwe kahawa na uenda mundu la mutheu muno ndwenda mbosisi ai utheu wa mbo yake ndwenda mbosisi ai uthukumi wake kiliko chake kiiliata uenda muno kwamba usembani ai na mbesa amine atubange tenuke pokongi onasio wakura ukaobikange matezi mekoneo lakini then wa by elections libitie o kundu kibathukanio no swania nititikirana kana Kenya ainge maina asisi mbesa muno ningwetikila nikwithiwa by election ila ibetie tikita o kusisia kila kithiwa 2027 na itimanie kila kithiwa kwa ni kanati sinde 2027 kindu chambe mwaitu anau muika tie yetina nikwithiwa party endete kukomboa Kenya na Kenya ni yatewe nola wa mite enda kutoa ati wasumbikite ona mite mundu utena kwisi ya kele kuhusu miaka 50 yokai Kenya ketha ili hata nikwithiwa wasisia mautria lo kwika nimeusani ethewa nokuta the natural resources national heritage tasi KICC tasi Bomas of Kenya tika munenga miaka ingi ethia bendwe katiba asie pai presidential term limit nundu yu enda utumia bina na kala bendu wa chabina na nicho ngwasia to protect katiba yitu before ye 2 week to protect us we have to protect the constitution before it's made weak to protest us nundu yu kweka ti katiba free Kenya yitha ya niniwe piu nikwithiwa mantu twa kotini nimekwa wametu sikati ana chao katiba ni haiti clearly notify police umeone ngathi kutwa petition parliament nimeandikwa enda chao uswadono one ngathi kwa president ni mutwae petition ni mwe chao bana kina ke tikwenda nikwithiwa ni muthukumi witu ti master witu kweka ni master witu katiba either is so different yona nyondo taile kwithiwa ti muthaitha yona nyondo taile kwithiwa tekasindu lakini katiba ni tutabite nesa pe roles ya president pe roles ya executive na pe roles ya the legislative arm of the government na pia pe roles ya the devolved governments let's say within the counties ni twaile itoni muno ni kumana ondo katibe kwasi na in the next few days tienda kwasi katibe so with school kuma grade 4 5 andu maelewe ni haki sio maelewe ni katiba nesa nikwithiwa otondo tiendo yetuni tisome wa Biblia onaitha ndumesoma kila wachumwa ndo maiwe muso wawe twabana onaitha radio na itu nitikwenda withie na system ya kana mwene nthini wa mana haki ciake nesa pio na kweka Kenya ndina andu mesi haki cio umuthi
tithi watia vine angio nondo mbewondo Tanzania vineo. Okay, ni wawaita kana a movement isu ya Free Kenya movement ni mwendekithia some reforms sia anadico report ila mutabite Kalonzo Musyoka okwa kuve undertaker au ile no tutabia some of the reforms kana mawaluku ama mukwenda mekwe ndini wa report isu ya NADCO. Ti kwenda reform, ti kwenda NADCO yiko reforms, tienda yikwetheka. Yikwetheka. The NADCO report. Na etha ndi yikwetheka, tietengi yituba a Kenya masakwe ni yibelanzio. Okay. NADCO report ya ITA ni kukethio. Ni amba weta ni compare sieli. Okay. Kila NADCO kwasi ana kila ti kwasi. NADCO report ni nengete kwendekethia kupindwa kwa katiba kwiki ofisi wa prime minister na wa leader of opposition. Na ito tiasianiti kwenda government iko restructuring yolwe maofisi yamwe ti kuongela yo etha ni ministry tasi ni sia ile etha ta ministry tathanthatu ila ki etha ni ma PS papetangwa ala makulukulu ni sipe ministry mwe with ya na PS tana tatana etha ni ma CEO na parastatals isu si on the expense isu si on the siolwe nukwithiwa maundu anu mume utuma serikali ita meet their budgets. Budget yenda pesa mbingi na kuyongela chao with ya mautume imaku ni careless do prioritize. Chakeli ni taxation reforms. We need taxation reforms. Na taxation reform yamba kwambia na kuavoid taxes on basic commodities. Ila itumewane kila mwenendo. Sawa, chaka tatu. Sani the tukunona metokee chaka tatu. Okay. Chaka tatu ni election reforms. Tienda skula siya kunwa katiba ya iti returning officer niwe wailite ku announce results siya kituo kila wakunea. Na zeta ni kula siya mwala returning officer wa mwala mino tangaza. Tikwenda ingisi silwanzebeni kana siyo twa wanangali pando sikathelela hapa pau na yeka elaita wa electronic voting. Electronic voting ni to monde wewe yani tingi ni yanga bange laini ni kunekula no se simu ya kwa nga vote ondo tikete kwika ila online polls. It's possible. Chamweso ni quick take indicator of people's government, the fourth arm of the government. Pe legislative, pe executive, judiciary. Then tiete people's government. Kila bunge la wananchi. Isu niyo with ni siya si empowered na siya fund wa ni kana with no supervise projects ya CDF yeko yandi. Everyone mlelo bunge ya wananchi ye na speaker wo ye na committee yo ya roads ne committee ne kuka ku supervise lelo na kumanakana ni was say go to the standards na ende no we authorize wewe with the TMP kanola controller ukumanage CDF ukusupervise tio lange corruption na maendeleo maivi kia mwenende. Asante sana. Nito uyenze kesi anu kwenda kibila tutabia uenda kiva na tuimi na kilungu. Tiza kenina declare ningoitia kibila cha senator wa Machakos County na tikondo wa kwitha ni na Kithui kanani na Mbesa but ni psychologically prepared ni kuondo wa kuete mabadiliko wala kwenda Masaku na ti avoid confusion ni kwitha wa Masaku ya yethiwe ye county kuma 2013 after the devolution 2010 constitution na niti kwenda kwika Masaku makuma 2013 gine yo monde nikanola uite sindu sia Masaku atunenge. Thank you so much. Asante sana nundwa kau na nenge tukuya all the best ibinda ne yukite ibinda yuja kuna kura yabika tukakwita ba watu nenge kindu kitu manifesto wenda kwenda kwikando mama sakwata na ndikutia kura. Asante yabika tikamanya. Okay. All the best na inde ndio utungia mubya nundu wakosa ebuso yaku na kuka kunena nyanando mamuika isune sundu sia batatu anena na inde wathiku kethia ndo asuma Kenya Free Kenya movement na kumusesa mwendwane na utungi omu vea ni kwithiwa wethi wa wio na itu masaa awasukuma mwendone wa saa mwingi na o yutu mwendone wa saa itatu siatilika andateka imwe withitwe na itu ni wotano witu nita Caroline Mweni wa Muteti na twithia na ingi nthini wa bilingi wa mauvo wa mwendone wa saa Monza kwa oyu tiwanesa. Inu ni Mutongoi TV.